Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita. Being Hoyarong along Foundation Stone Laying Ceremony amay kepadupon. Nijang Karbi Anglong bitung rank thama constituency ke parlo being Hoyarong along aning kanwang ta langke thepen ajok penang an hemrit pendanglo asonson kana hokdon verpen ajok theripo chikluni phai ke thomarni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang penchepatir piponsi Assam Government Water Resource Department Minister Piyush Hajorika alang litung penching waisi 60 crores estimates along a sompondo Bang solong iki sompon lagi bitung reng thama constituency arlo langke theki bang pen kechepa jok jia phanpura mathauri mati langke tengka pang toya phansi deng pontanglo lason si langke thekang lumber arong amen hanse japan arong being hoi phang theng prang chongkan lapen muga song la rong pli atum aphan langke thepen kapa jok jia aphansi sai sitami deng pondo Labang Swamaya Longkache Tongdot, CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singbe, Piyush Hajorika, EM Slapen, MSS Atum Sitami, Chetongdun. Hotel Piponse, special packet Johanglo, Lasinang Kilo, dan Bangun Pet Pen, Karbi Anglong, 60 course na kilo special packet, lagi water resource pen. Lasosi pindah New York Somlo, Lapen Pinye Bangke, 36 crore New York Somlo, Klembom na tolo, Ningkan Siang Bong, Dagnang Kilo, Hotel 60 course na kilo so ting na New York som sing ni kam ta pangkeng tang ni ko an chekloyon kon official lang so kam chekloyon lang bong petang de je phasi la pensar la longli ke pon la bang la tum han piji poisa piji SOPD scheme penang anatowara phanduar bagori constituency longlong i somponlo Lason sila khain ko rothok Dwarbagori constituency ke parlo during polling station during atowar aphan 3.5 km block atowar SOPD scheme pen selam piponlo lapen deithor deihori rongbongkhat atowar CPMDK road 43500 meter pen 48000 meter aphan SOPD scheme pen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen long e somponlo bonta towar customer ji kalisi local MAC mate EM Richard Tobianta rongamatsi damde Bangswa hawar arata tumpen kache than pona tengki dering atowar ningkan hini aprang pen contractor MP Agarwal tumpen si klemponlu bonsitami kopi ko son pen ne harlong stangti hai hui thok ponchot si kasilam pon ington pon koklu Lapen bangswa atowar kapatang pipedet aputhak aphong hawar arata tumpen birta alu along Lapen portal news channel alongta choning ripondet aphita nonputa Karbi Anglong Autonomous Council atumpen RD kipi ponpedet ajok hawar arata tum ningduk chepaklang ponlo Lapen halapu deithor dehori rongbonghat atowar kacheleng arata tum kiduk kisung kache chaknang atumpen kaningje ponke ningkan suri hini rakhre ke thom aningkan ahut XCM rotoningti semar chotpen nonputa towar kemi puke theklongli Deithor dehori rongbonghat ki BJP a sarkar nangchari lo pupen ki kaching thor theklongli pusi ningje pon Lapen ningkan pho local MAC mate EM Richard Tobi Karbi Anglong Autonomous Council along ser ang hoi ingni dun det pen nonputa Dwarbagori constituency along deithor dehori rongbonghat dolamara kohora bagori rongsali lapen dering towar kedam kewang kejoy ke aphan nonputa kasilam ji aphan abi pinlang lapen kedam tang election ahut EM Richard Tobi pensitami rat aphan kache chak alam thin non arjupon sine Kibang adam kisunga join aso puthang ningi that labang so tuar apthar bang ke problem pen bunai kon so mission to sini tin ben chuning didulo Arlong sakti ke sotuar politics tami ke bunai ni da sok thana kilopi o labang te tum radum ta ning duk dulu he athema duk ini bang ke tum ingnim nang lo tuar aking kedam ke bang ta la score sumar pendang lo da kidam kibang kisung ko ana kisung dolo la non ang ito la penilo nilita luang la so tuar hilal posi penila tuar kedam bang aduk kang ni manganita singyam mang kai ta mi nali la sotuar sila osu suli bom ma oh sulit dun bom lo benang lehin pen la da konsul ke cari dompang kopi lo nang lehin pen kopi Lihin ben chuning ridul ke labang so tuar rong situ kala kelak arab tumpan mathara klempon ba labang so tuar bunai pon sente mission ji kusi chuning ridul ha ke ting suri atum hasane
MLA scheme pen 293 Locharli o Somar Atumaphan relief kipipon. Lason sit theraponi phaipli arni Hauraghat LSC angkang Kecharli au Somar Aphan Chief Minister Relief Fund Borsing Ronghang Mini Stadium along KPSI Kedengpon. Bangso kipipon laki isi lo Kecharli o Somar Atumaphan kerap ke pajerdon aphan penang an Locharli atumki Kecharli ji aphan kisum kachetong dokok titi Kecharli ji ajakong avidet titi mati kati kuk dokok titi lasi Kecharli henlo kenang sotnai pu matha ponsi penangan Kecharli au Somar Atumaphan inut along pen suri pho atangka pipajerpon. Bangso kipajerpon along kachetongpon MLA Dorsing Ronghang Ajit Kumar de EM Kangbura Kiling lapen Charlie au Somar api apotum ongdung pen chetongdun. Phuloni pen oruning tigathar Karbi Anglong News. CM Chief Minister অসম চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এখেতৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা টকা বিতৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আজিৰ নিচিনা আমি আনুষ্ঠানিক আমি তেনেকুৱা এটা সভা পাতা নাই কাৰণ ৰোগীসকলকতো আমি এনেকুৱা আনুষ্ঠানিক সভা পাতিবলৈ হ'লে ৰোগীসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় সেইকাৰণে টকা আমি আৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে চেক পোৱাৰ লগে লগে আমি ৰোগীসকলক কণ্টেক্ট কৰি পৰাপক্ষত আমি ৰোগীসকলৰ ঘৰত গৈ পেলাই আমি চেকবিলাক দি আহোঁ আৰু যাতে তেওঁলোকে সেই টকাখিনি যাতে যিমান আমি অনুদান দিছোঁ সেই টকাখিনি যাতে তেওঁলোকে সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পায় কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজিৰ নিচিনা আমি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰোঁ যিহেতুকে তেওঁলোকে এইখিনি টকা ৰাজহুৱা হিচাপে বা এক লগত দিব পাৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উৎসাহ উদ্দীপনা পায় অলপ ফূৰ্তি পায় আৰু তেওঁলোকৰ লগত এক দুটা কথা পাতিবলৈ কাৰণে সময়ো পায় আৰু নিজেও ভাল লাগে সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানিকবিলাক পাতিছোঁ কিন্তু ৰোগীসকলৰ কাৰণে আমি যেতিয়া টকাবিলাক পাইছোঁ দৰখাস্ত আমি 15-20টা 30টা দৰখাস্ত পোৱাৰ লগে লগে আমি মানে সোনকালে আমি দিয়াৰ কাৰণে আমি হাতত লৈছোঁ সুস্থ সবল হওক আৰু ৰাইজৰ হকে বৰ্তমান তুলনাত Ingnam Raikom Sai Khiatumben Kang Hua Theng Piabui Chepari Dengponlong. Silonija North Eastern Range ke parlo nambor gorom pani ang nampi arlo ke plaktang Kang Hu atheng pi Ingnam Raikom Sai Khiatumben kenep dunlong. Kedam tang thang achik lo ni phain kora troxy aningbe gorom pani mati nambor ang nampi arlo inut bang hini atum theng pi kachorok Kang Hu dopu alam ki arjulong pen. Silonija North Eastern Range Asia Pronop Teron Kapin Khat Lapen Deputy Ranger Sona Singh Timong Atum Penchepater Pi Ponsi Ke Plak Tang Tang Hua Thengpi KB 100 Bakso Se Amoya Thengpi Nepon Longlu Bontai Si Kamang Humeme Alama Bangki Labangso Thengpi Gari Humni Pen Pon Bom Ahut Men Pherangki Atum Men Towar Jetong Dun Lok Ahut Gari Pasang Thakomat Atum Lapen Kopia Thengpi Si Ajo Phirlo Kipon Joy Det Mapu Kapasang Dun Ahut Agari Pasang Se Si Anso Se Kapaprap Thu Aretke Kopi Chong Hoi Mapuke Arju Memi La Anchot Kali Ketong Apotsi Pasang Sedet Lobon Pusi Aprang Kom Dun Ben Pasang Dun Thu Ahuta Pasang Thu Thesi Leng Chorlo La Silason Pulote Kenepang Hua Son Loputa Matha Thu Memi Lakhaingor Ponilip MSC constituency ke parlo theraponi phaike thom arni HSLC asat langke tok pangcheng pontanglu Nona kai ke loke Charlie kachi hung nai lapen ke kethe kiri kachi hung pick apor choki hola metric examination center hol kadokawe golf lapen private school hum near ke bandu Laswang bong pen kadokawe 339 a candidate atum satlang tokpon Laswang bong pen pinso aphai 160 lapen soarlo aphai lage 179 atum satlang tokpon pangcheng ponsi labangso satlang ke tok misen pen pachun ponlu Matriculation Examination Center Office in Charge Mati Choki Hola High Secondary School Principal Dr. Ronjit Ronghang Pen Kaningje Ponki Nonamat Examination Hall Arlo Thangnata ke Benke Phan Ave Atheki Invigilator Atuma Phan Seki Mati Training Pipon Pe Misi Exam Duty Kapatang Pon Puta Pherang Kyangnu Than Pachini Pon Lapen Pining Aning Kan Mati Suri Hinira Inkora Kethom HSLC exam ke tok aron subject pli kelar pondo lapen ke objective type ta do puta nang thandun Lake Justimet English General Mathematics General Science lapen social a subject pusi than pachini pon Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News
Ke di limisen nai pus pen ke mata ta dolo la pan ha angsong pen same la ke instruction do. Tema invigilator sa to ma phanai duty ko son se claim nai ma ke dam nai je ma ko son se alo movement kuri nai ma elong dem ke dovet ke long le da tum ke movement kuri nai check nang ji la pan alang tum ke tok tang answer script along alang tum aro number registration number chok at ma chok at e ma chok at a pc alang le tum invigilators tum same full signature pilong ji. La sila bangke ang song penda order do ko la pendang ni hin penda ke matha penda dulu. Tangte la non piningang bong la dak amen ken ro tanga tumung bong pini prang se exam ke tok ke bang vedat la posanda doma man tang La ke non si mane 1 hour sa pc chini ji athe ma non sel tum tok bom lang la penda teachers attendance record ke na tum non si dam bom no la ke 1 hour sa pc long pol so report bang ke ene total ke 339 mati sia hut pen bai ni bang thomna sot absent do he tuning talason do ta pening bang ko antong absent ji ne la bang non pudak thek thala after 1 hour sa pc la bang bil talong po tangte la nangli to ma metric center long la pandang nang to school long la pining ke tok to ma phan ko an mi ponji la pen kon chok kon ngali ning ka chi thei do pon mas ni tuma school mama center pen to center pen record la pen dak nang to proper school long bang sita ane tuma school jon tu chukala high school pen ba tutor student 42 do 42 ang bang pen mission ponji pusi tum matha pon la pen sonda taxi along kaprek long merke feeder school do la so feeder school pen ta pening bang ke ni tum ke matha pon bang ke first division da penang bag doji la pen second division penang bag doji lagi la third bang kom tu hekta hai a thek ke objective long si 45 mark yong si no student yong si porhi pa makeup rote 100 mark pen 45 chok lab rote 45 long lop la pen ko school pen ko 10 mark ki pi dola la lo te 55 la mate ke anadal hala tum 45 mark long pen tok don cholo tala da pen yong si 30 but 20 bag long te anutin tame first division ke longi pana chance do tani le anutin bang potensi first division longi pa phanle pudam gali stani kan wang ke dam tang asengkan pen an bete peneng result bang or asam tame HSS sadlang bang mepon sanjima pusini lihin pen ke matha